Salam alaikum. Namna Seli Thérapie. Hande le 22 10e mois 2023. Meden salmina nokkuwo ka wonɗo. Meden lando so tawi hiɗon e jam. Hiɗon ka ɗerol ɗo hande kadi. Fi goto kala men yo wawa ɓeydade e kan gurdam makko. Nawna Seli Thérapie. Bana adama ila nyande o ari ka hoore leydi ɗo himo wonude goɗɗum. Ko ɗum ɗon woni haqiqa on. Nyande wo nyande ko yeeso wonɗa yarde wona ɓaawo. Yarugol non yeeso ko wonugol goɗɗum ko a wonano. Amma wonugol ko nafayma ma amma wonugol ko lorrayma. Merci mon frère Diallo Youssouf from UK. Merci Hadja Diallo. No woodi noon ɓe faalaka wonude e suuɓi nandintinagol ko ɗum ɗon woni gonga kam. Becoming something ka hoore leydi ɗo nyande wo ko e voyage wonɗa. Nyande wo nyande so a salike noon jaɓugol koye ɗum ɗo wonɗa ko hasi kon goɗɗo yiyete nder hoggo. Nder hoggo wonugol e nder hoggo no muusi. Hoggo dewgal, hoggo diina, hoggo association ji, hoggo feddeji, hoggo politique, hoggo jawdi. Wona nokkure ka bana adama tagira fi mum. Ko tagiraɗa c'est pour explorer, ko yawgol humpito yi'a piiji ɗin faama ɓeydo wayda accita goɗɗi ƴetta goɗɗi. Merci Ousmane Bari. Bonjour mon frère. Kenenta arsikeji ɗin wona konko wonɗen heɓude. Kenenta arsikeji ɗin no wona konko wonɗen e accutude. Ko ɗum ɗo sendi ko wiyete kon religieux et spiritualité. Ko ɗum ɗo sendi religieux kañum ko yiyata arsike ko konko o ɓeydi, konko ɓeyda ka jawdi, ka cellal, ka enɗam, ka ɓiɓɓe, ka nemaji, ka kaydi, ka ɓengure. Religieux ko yiyata arsike ko konko ɓeydi. Spiritualité kenen no yiya arsike konko ƴetta itta e ma. Fa moƴƴa yewtere nde konko waynodirɗa e mum. Ko hatta spiritualité faama diina, ko hatta fisbe ko ɓay o wi o jangi, ko ɓay o wi mo wadde dewe, ko ɓay mo sikkude Allah no joganimo goɗɗum. Ko ɗum janfino iblisa. Iblisa kaka religieux wonno, pardon. Iblis ari ko religieux. Il était très religieux. O sikki Allah no joganimo goɗɗum. O sikki mo jangi. Mais adna wona noon. Ko ɗum waɗi bemmen Adam alayhi salatu wassalam Allah andini mo inde kala hunde tagade ka hoore leydi ɗo. Sikki o jangi. Mais o yejjiti o rewnaka e lowe ɗen, c'est qu'on appelle les expériences. Il n'a rien vécu. Gandal c'est l'expérience. Mi fillito hino ko heɓi religieux. Religieux no sikkude ɓayma wawi jabade kala landal ko ɗum woni diina, ko ɗum woni aduna. Non, ko ɗum trompe non soro ma Adam alayhi salatu wassalam. Allah andini mo inde kala hunde, ɓe sikki ko ɗum ɗo woni gandal. Non, no lutti ko geɓum e gandal. Ko timminta ngal ɗon gandal c'est l'expérience, ko hawrodirgol e mum. No wayi wa pay koye men koye ɗo e jiwɓe men ɓen ɗo si ɓe jangi ɓe jonnama kayit,
si o sikki ko ɗum ɗon woni gandal hara yo jamfe of ko ɗon noon o fuɗɗoto jangude ɓay ko ɗon o fuɗɗoto yahangol ko wiyete kon réalité de la vie gonga aduna gandal ngal ko yeeso woni ɗon a sifana tun inde piiji ɗi wona andugol téléphone on inde makko inde application ji ɗi woni an a andi gonɗum won téléphone ko ñande gollitirɗa téléphone on fuɗɗotoɗamo andude donc adama alayhi salatu wasalam soro men sikki ɓay kala hunde si ɓe yi sondu ɓe innay nduɗo hino inde mayro si ɓe yi jandi ɓe haala e malaika ɓe wawata ɗum ɗon sona hara ɓe andina ɓe sikki ko ɗum ɗo wiyete gandal kono ɓay ɓe fottoyi e iblisa ɓe tawi jaka ɓe janga ɓe tawi ja ɓe anda aduna ɓay ɓe cippinama ka leydi ga ɓe tawi jaka hay hunde ɓe anda koye ɓe fuɗɗito kadi gandal jago ko fuɗɗagol jakka ko ɗum trompi buy e jokkuɓe laawol religieux ko nde wonnoɓe jaaboto kala landa ɓe sikki janggandal heɓike la mende ɓe fottuno e iblisa tawɗo kañum kadi hari ko religieux o waɗi ɓe beer ɓeyni adam ko honno woni men ha ey sulmila c'est ça la réalité a sikkuno hiɗa jangi ndaaru dewgal ma ngal a tawi na ko miijiɗa dewgal kon dewgal woni a sikkuno hiɗa andi politique ndaaru politique ma a sikkuno hiɗa andi leyɗe ndaaru no wonirɗa leyɗe a sikkuno hiɗa andi fi jawdi ndaaru hande no wonirɗa andugol hunde nden ko yega ko geɓum e gandal kono ko ñande golluduɗa e hunde nde hu anduɗa a sikkuno hiɗa andi nene goto ma on a sikkuno hiɗa andi nawna selli a sikkuno hiɗa andi ɗimmojo ma on la ko ñande kafuɗon hunde sende tende mi tañi nde ko nde ñande anduɗa a sikkuno ko nene goto ma ko yoga e gandal o ɗo ko nene goto am ko gandal ko ñande noon huwondirɗon gandal ngal timma mana andugol mo ngol timma partage le live ɗon waray ñande o ñande hiɗa e laawol wonugol goɗɗo ma goɗɗum ko ɗum anglais wiyata becoming something or somebody koye ngol laawol wonde kono woɓɓe luttay e ngol laawol goɗɗo wippoɓe naadaɓe e nder hoggo ɓeyna ɗum ko needi woɓɓe wippoɓe naadaɓe e hoggo ɓeyna ɗum ko clan woɓɓe wippo naadaɓe e nder hoggo wonetaake nder hoggo wonetaake ko hoore laawol wonete andi naatɗo mon ka hoggo no andi o watama huɓindade ka hoore laawol ngol laawol ngol Allah sifi fi mum mo andi ɗon o watama huɓindade ka hoore laawol haqqeji maɗi ko ɗon woni suɓandeji maɗi ko ɗon woni mais e nder hoggo ko ya ɗofta par ce que nder hoggo na an sanci ngon hoggo ɗum naaduma hande e dewgal hoggo susta fofde partager le live donc haray ka spiritualité no serti ka religieux ka spiritualité ka religieux ko wiyete arsike ko konko mooɓa ka spiritualité kenen menen meɗen wiya arsike ko konko ƴetta itta jungo ma fes ko arsike hankin hiɗa faamuno faamundeji tawɗi hiɗi lorde ma ka gurdam Allah ƴetta ɗin faamundeji ɗin faamuji ɗin hoolareji o itta e ma fes o andine ɗum ɗo ko fenade ɗum ɗo yaltine e yawgol baatini ene ko arsike ka wona arsike mo buyyata hankiɗa marno hoolareji biro ma
ko Allah way no woodi sikkuɓe ɗo si heɓay jawdi ko biro maɓɓe, si naata aljanna ko biro maɓɓe, si ɓe haɓiti e biro maɓɓe ɓe perdi jawdi, ɓe perdi aljanna, ɓe perdi ɓuttu. Hande a faami biro ma ko biro ma, waɗanɓe ɓay ko biro ma, ko fof noon. Aljanna on hande a faami aljanna ka jungo ma woni, ko an remata. Jahannama ka juuɗe ma woni. Wa ma asabaka min musibatin fa bima kasabat aydikum. Hunde wo ko heɓi o immorde e masiboji, jahannama ko masibo, basal e sonjaji ko masibo. Hunde wo ko wonma heɓude immorde albala koko juuɗe maɗen golli, na ko biro ma du'i ma huɗi. Dan ko biro ma ɓay ko biro ma, ko c'est ça la spiritualité. Spiritualité ala e firoji. Spiritualité c'est-à-dire a innata piiji, accay piiji ɗin inna hoore majji, ɗon daɗata biro ma. Ko biro ma kon waɗi sikkoɓe biro ma ko kamɓe woni ko heɓma golle ɗen no holli, o kamɓe woni ko danki ma, o kamɓe woni ko muyninma, ko golle ɗen ka spiritualité. A accay jonnugol piiji ɗin inɗe, acca hunde nden nde inna hoore mayre ka nder gollugol, ka nder golle majje. Mi annda sino famade. Ka religieux ko kamɓe innata piiji, firata piiji, wayla piiji none ko ɗi woni. E ka saliɗa hunde nde wona ko nde woni kon, a naati religieux, a naati jahannam, par ce que ko ɗon fuɗɗaɗa tamputa. Moodi ma wona hay hunde sona moodi ma, wona aljanna ma, wona hay hunde sona moodi ma. Ko kanko woni yoɓde suundu ma, ko kanko darni suundu, ko ɗum waɗi mo moodi. Kanko honnuma, kanko woni dépensude ma dépense a ɓiɓɓe ɓen, kanko woni hoɗi, ko ɗum waɗi mo moodi. Ko accay hunde nden sifo hoore mayre ka nder golle mayre ka spiritualité, ko accu innugol piiji ɗi, par ce que a sakkitorto innugol hunde kono wona. Moodi ma na aljanna honno, ko honno heɓirtamo aljanna kanko ya yiite, ko honno heɓirta biro ma aljanna ɓe ya yiite. Sikke Allah woɓɓe e neniraɓe yaha yiite, ko naɓataɓe kadi yiite ko sabu ɓe ɓiɓɓe maɓɓe goy, wona wonde golle ɗe ɓe golli e fe ɓiɓɓe maɓɓe ɓe. Ko honno goɗɗum wonirta e fe makko, o ronka kanko heɓude. An nenirawo sa wattana liila naata yiite sabu o jiwo ma, sabu o ɓiɗɗo ma. darorde nde darorɗa ka nder gurdam makko nden ko darorde sanamu. Place mo okkipuɗa ka nder hoore makkon ko place sanamu mo rewete woni. Andi ɓiɗɗo ma o ko a bani Adama, o joganaki ma hay hunde. So dankotoma yo dankoma ɓay ko a nene makko, an a danki mo ɓay ko ɓiɗɗo ma, poye mbaa. Andi ñande o ɓiɗɗo ma o joganaki ma hay hunde o joganaki, ko an suɓimo, ko an tori Allah, yo Allah hokke ɓiɗɗo ko dankoɗa. Wona kanko suɓima an, mais ko an suɓimo. Wona kanko landi argol, ko an golli fi yo aro. Ɗum waɗi si jonnutuɗamo on haqqe, o joganaki ma pour tere, andi mo ɗum. Tu vas libérer ton esprit.
Hein? Merci Malal Fafaya, merci Abdourahmane, merci Alassane Hadja Waliatou depuis la Roumanie, Mamadou Diallo, Thierno Youssouf Fatou Dingra. Andi numbi oma na nyamande woni hakkunde mo. Bay koye buyno dogude ɗo iɓe sukkude hiɓe ñawdi. Sonnaɓe buyno soñji e dewle ko ɓayɓe sukkude hiɓe ñawdi. A ñawlaaki hay goto. Donc a spiritualité ɓe jettay ko wiyete kon yankinare, ko religieux wiyata yankinare, kon sa yawade sennidirde ɗum e ko wiyete ko yankinare ka Allah a wonay aaden fuufa fuujo. Haray yankinare wona hawkugol hoore mum. Yankinare wona wonugol neɗɗo mo ala valeur. Ko ɗum ɗo religieux on falanama, parce que si a woni neɗɗo marɗo valeur, on ne peut pas t'exploiter, parce que iɗa andi ko gaynatako. Si a andi ko gaynatako, a daranto ko gaynatako. Kono sa andale kon ɗum gaynata, a yahay inna yo goɗɗo daranoma, ko ɗon ɓe ɗaɓɓuma, ko ɗon ɗaɓɓaɗa. Ya wonu neɗɗo sikkuɗo Allah no woɗɗuma, an a wata noddude Allah, Allah nanata haala maka. Ya wonu neɗɗo soɓuɗo, bonɗo, tunuɗo, sikkuɗo Allah jaɓata konnguɗi maaɗi, ko ɗon ɓe faala ya wonu. Haray ko wiyete ko yankinare ka spiritualité no serti e yankinare ka religion. Yankinare wona hawkugol hoore mum, wona ɓortugol hoore mum kala doleke teddungal. Sa waɗande ɗum ka religieux a wonata yankiniɗo, ko be hawka hoore ma, ko ya hawku hoore ma si ɓe jaɓe. Parce que bana adama mo hawka hoore mum no woodi ko hoodi, moralement no woodi kankadi ko hoodi, no woodi ko jaɓi, no woodi ko jaɓa, a wata naadude on e nder hokko. Ko tuma bana adama hawki hoore mum, on tuma noon goɗɗo hoccay ma, mo hoccima kanko andi ko waɗay ma. Donc yankinare ka spiritualité wona arugol faminkino ala valeur, parce que ko faminkinagol waɗugol Allah waɗugol ɗum bani adama o yoni valeur. Donc si diina ma aada wi an on ko ya won neɗɗo mo ala valeur, si wona neɗɗo yankiniɗo, ino ko ɓe ɗaɓɓirma ko wurgol e nder hokko. Hiɗa andi ɗe golle moƴƴanama, hiɗa andi ngal dewgal moƴƴanama, hiɗa andi o gorko moƴƴanama, hiɗa andi o debbo moƴƴanama, hiɗa andi o politique moƴƴanama, hiɗa andi ndi leydi moƴƴanama, hiɗa andi nde hoolare moƴƴanama, kono wonu yankiniɗo jaɓa. Anga andi moƴƴanama ko ha ɗon Allah wawi. Ko ɗum waɗirma bane adam, fiya sendidir yiite e ndiya ko wuli e ko ɓuu, a sendidiri ko ha ɗon Allah wawama, ko ha ɗon Allah wawama. Sa wi ala ko wawɗa, ɗon goto watama fedde, ko gonga ala ko wawɗa. Sa wi kadi hiɗa wawi, ɗon kadi ko gonga. Donc wiyete ko yankinare ka thérapie, yankinare ka spiritualité ko jaɓugol ko a bani adama fof. Andi sa jaɓi ko a bani adama, piiji buyno nder wonugol bani adama. Wallahi buyno sali wonugol bani adama. Kono woni wonugol bani adama, mana ko tuma tawi hiɗa irriti
Allah no okkuma ñeeya mo okkuma gandal mo okkuma jawdi ma noone won noone ko Allah okkuma cellal e ŋari e dambe moƴƴe mais ɓawto ɗum ɗo fuu Allah no okkuma laamu no okkuma matériel ji ɓawto ɗum ɗo fuu anda ko a bani adam on ɗo noon wela fiide nafinmiɗa haalirde ni ko ni newri woɓɓe si tami jawdi ɓe woni jawdi woɓɓe si tami laamu ɓe woni laamu woɓɓe si yii ŋari ɓe woni ŋari ki woɓɓe si heɓi kaydi ɓe woni kaydi mana ko wonɗum ɗum ɗo firi hiɓe ɓuri mo ala jawdi on hiɓe ɓuri mo laamaji hiɓe ɓuri mo janga hiɓe ɓuri mo labaka c'est très dangereux ko ɗum ɗo wiyete bewre yankinare nden ko ɓaawa Allah okkudema ɗiɗo fuu dewgal ɓiɓɓe fotta emo jogaaki ɗum ɗo anda an ko a bani adama ko bani adama is your brother is your sister anda hiɗon kafi goɗɗum hara a yiyaali ko okkaɗa kon yi'a ko wonuɗa ko wonno waɗi si gulloy koye no ɓuttini koye gulloy ka burure na gulle ne'ete koye koye de gulloy koye ka burure a yi docteur makkoy a yi goggol no jibina ka burure tan gulloy luttugo koye mawɓo wallito ko a yi kullum gulloy sappo no mooɓi yo kullum gootu yaltu ya fagga koye a yi kullum no mantano kullum ka burure a yi kullum no ɗaɓɓi changegol guri mum wona façon kullungo non ko ɓay hi koye jaɓi ko Allah waɗi koye ɗo malaika hino jaɓi ko Allah waɗi ɓe ɗo jinna hino jaɓi ko Allah waɗi ɓe ɗo pelle ɗen no jaɓi ko Allah waɗɗe ɗon leɗɗe ɗen no jaɓi ko Allah waɗɗe ɗon an e min wiwɗe kala ko heɓuɗen ko en ɗum danger e mbay c'est ça donc haray arsikeji goo kadi hino wona konko Allah ƴettata itta e junngo ɓe buyno sikkude arsike koko Allah addata kon tun jonna e arsikeji wono ton ko nde Allah arata o ƴetta ko o jonni en o itta e junngo men fes o debbo mo sertuɗa e mum ko arsike o gorko mo sertuɗa e mum ko arsike an a sikkude ko si a heɓi woni arsike ko ɗum wiyete religieux religieux ko neɗɗo dulluɗo koko ala kon o yiyata ko o mari kon o ɗuuɗa yiwde ɓay o jaɓaali ko o woni si yewtama fi yawmal qiyama yaha ɓe to yiyano ni so acce mi arta aduna ko religieux jo non ɓe teɓɓotomo tun o yiya noon haqiqa andi mo ka aduna gandal makko ngal jamfike mo o sikkimo jangi mo andi inde piiji ɗin fuu kono jakka wanda hay hunde andi ka nder spiritualité komi anda ka religieux ko miɗa ande par ce que komo anda on ɗaɓɓitata komo anda on kon jokkata landagol anduɗo on ko jabagol landaji e occupigol place kenen ta arsike on no wona konko Allah arta ƴetta itta e jungo ma hara beni hiɗa wurlude a falaka yo hunde yew kono noon si nettoyi seeɗa inna alhamdulillah ko njelo jogino hoolareji hanki aljanna maɓɓe on ko nene maɓɓe jahannama maɓɓe on ko nene maɓɓe si ɓe heɓay jawdi ko nene maɓɓe ko diina haalam maɗum na noon diina Allah
ko diina jannuma ɗum na noon diina Allah wahinaka. Diina Allah wahinaka kan ko ya accu innugol piiji ɗi, ko sabu hoolagol soroma kañum no andi inde piiji ɗin ko ɗum trompuno ha iblisa frappe ɓe. Accu innugol piiji ɗin, accu hunde be inna hoore mum, suɓoɗa noon ko yaada. Kono religieux kañum kala ko fotti no andi ɗum, no andi ka ɗum iwi, no andi no ɗum woniri, no andi no ɗum sakkitorde. Si a ndaari biro ma en, a ndaari ɓe moƴƴe, a taway so a dankotoɓe ino no woodi ko ɓe wallini, kono na ñamande dankoɓe ɓay ko biro ma ko fof non. Ko on ɗum kamɓe ɓe ndaari ɓe danki ma, ɓay wuɗe ɓe danki ma ɓay ko ha ɓiɗɗo ma. Ko arjanna ɓe yi e ma, ko jawdi ɓe yi e ma, non, ɓe dankima ɓay Allah artikiɓe a rewi e maɓɓe. An ko haɗi dankoɗa biro ma sona tuma goɗɗo wi ko ɗon arjanna heɓoto, ko ɗon barki heɓoto, sa haɓidi e maɓɓe ko ɗon halaguyi heɓoto, so heɓani hunde kaari kanko e biro makko haɓi. Si tawno ko non woniri, ɓiɗɗo goto wontano taaf. Hay an e biro ma haɓuɗo a wontano taaf, hakke ko te giggol ngol ɓe maran mangal a wata yida e 1%. Yi'u moodi ma ko o woni kon, yi'u ɓengu ma ko o woni kon, yi'u ɓiɗɗo ma ko woni, sa accu innugol hunde nde. Moodi ma inna e hoore makko, ka dankagol ma, ka suudu, ka coñci, ka ɓiɓɓe, ka ɓuttinalngol ma, ko kanko innata hoore makko e fee golle makko ɗe. Mais sa ari a innimo, si o yaltali noon ka faalaɗa ɗo. Wona ɗon kadi wi'a kono honno yawya yawma ƴiyama sikka mo jogani, o joganama puttere, deftere nden uddite tawa na muudi windanoki to wuri ni, windaki a jombaka ha hande dewgal waɗaka hakkuno ala ton. Fiyon ɗum dewgal no sartina, dewgal no sartina ka Allah, ko yon wondir no moƴƴiri ma sertiron no moƴƴiri. Si on wondi no boniri na dewgal, ila ñande fuɗɗi ɗon wondirde no boniri na dewgal, si effacé ko onon andi ko joggi. Partagez. Merci mon frère dans la spiritualité Mamadou Kollangel ba, merci. Tangaray ko wiyete ko yankinare ko jogagol ɗiɗo piiji fof kono tawa no yewtide. Dalejo e jawdi ɓuyno ɗo ɓe ala ɗaɓɓude jawdi fii ko ɓe nafitoragoy, ko fiyo ɓe ɓuri goɗɗo ko fof ɗon, ko ɗum sa yiɓe ɓe fottako. Jawdi ko aalaji ɗi waɗa nafitorde. Jawdi na fiya ɓuri goɗɗo a ɓura hay goto, ka spiritualité a ɓura hay e goto, a ɓura hay goto. Honno ɓurɗa go hendu ndo woni fofude ndun ko a moƴƴini ndu, leydi ndi woni jindude hoore mayre ndin ko a moƴƴini, honno ɓurɗa. Ko neɗɗo mo anda hoore mum tawɗo no janna religieux yankinagol ko yo hawko hoore mum, ko on fottata e mum sikka hiɗa ɓuri, par ce que o hawka e hoore makko. So on fotti o fuɗɗo soodade ɓaawo ndiya. Ko on neɗɗo jannaɗo gandal fuufa fuyagal wona o hay hunde, ko on fottata e mum sabu ko jogiɗa jawdi ma, ko jogiɗa ngari ma, manda ko won ɗum jogiɗa sikka hiɗa ɓuri mo, par ce que
kayɗa momo soodo e ɓaawo ndiya na ɗum an tigi tigiɗa andita miijitike seeɗa ɓurama puttere ndiyan ɗan woni yarde ɗan iɗa anndi gaɗa woni yiwde oɗa ko angal andugol hoore makko ko ɗum hewtinimo e jippingo darja makko ŋa tawa mo fotti mum wo sabu ɗiɗo piiji o waaloto metta leydi ndi kayɗa mum mo tubana yimɓe mo toro yaafa fuyi o annda hoore makko ko ɗandinaɗa kono ɓurɗamo naange ngen ko an addi naange lewru ndun ko an addi kammu ngun ko an hiɓɓingu ɗo hay puttere a ɓurama ko kanko faami hiɗa ɓuri mo mi anndu ko ɓuri e jaasude ka hoore leydi ɗo ko jogiiɗo jawdi sikki ko jawdi ñande jawdi ndin accuma ɗon a annday wona hunde ko ɓuri e jaasude ka hoore leydi ɗo ko jogiiɗo laamu o sikki ko laanno o sikki o laamu ñande laamu wi accuma ɗon a annday a kontay kode ɗe ko ɓuri e jaasude ka hoore leydi ɗo ko jogiiɗo dewgal ɓay kañum no e dewgal sikki no ɓuri ma ala dewgal no mari ɓiɗɗo sikki no ɓuri na ñande ngal dewgal fuɗɗima warbude ɓen ɓiɓɓe fuɗɗima ƴakkude a annday siɗa ɓuri goɗɗo ko ɓuri e jaasude ko jogiiɗo ŋari sikki no ɓuri mo kañum wii no ɓuri labbeede ñande kin ŋari yehi accuma a annday siɗa ɓuri goɗɗo no hara wi yankinaare ka spiritualité ko tawde Allah no arsiki bana adama ɗi piiji ɗi lidduɗen ɗo fof kono ɗum haɗaali o wona bani adama yewdeteeɗo senndodeteeɗo annduɗo ko bani adama haani woɓɓe yiwino ɗo neeɓi ɗon ngara e thérapie ko ɗum woni waɗi go thérapie no moƴƴi ko artirgol ma ka taguma ka original ma ka wotande par ce que so a hewtii ɗo ngaɗaanto mi alaa ɗaanaade miɗa soñji na bani adama accitino neɗɗan ka ko neeɓi mo wonɗa on landaaki buyi fiyo woode fiyo wuuru mais mo jama on tagi waɗi e ma mo sikkuɗa on iɗa woni hunde yonatamo hunde yonatamo wongol yankiniiɗo ko andugol si tawi min mi okkama ɗiɗo piiji no woodi nelal ngal mi nela immorde e okkuɗolan ɗiɗo piiji ko be mi yaha mi yettina ngal nelal si Allah okkorima jawdi no woodi nelal ngal nelaɗa e fe ndi jawdi si Allah okkorima laamu waka jalika ko nelal haa e hombo sa fottima okkaka donc bana adama on yo watta ngiila wona ko okkaɗa kon duwaɗa mantorde koko honɗum waɗɗa kon ko okkaɗa ɗo c'est ça la spiritualité wona gandal ngal mantorta naaru religieux jo ko gandal ngal o mantorta yaw fotta e makko o hulɓinirte woni kaydiji ɗi o jogii o hulɓinire gandal ɗe ko o jogii o hulɓinire defte ɗe o janngi o hulɓinire relation ji ɗi o jogii o hulɓinirte woni ɓay an annda hara num ko yo sendodo e ma par ce que c'est une mission wona ko okkaɗa kon mantorta koko honɗum waɗɗa effet konko okkaɗa laamu ngu Allah okkuma wona ɗum piirta becce yeeso yimɓe ɓen ko honno gollitirɗa ko okkaɗa ko effet mo laamaki on effet lowɗo on effet marɓe ɓen ko honɗum waɗuɗa laamu mangu ka dimu yimɓe ɓen ka ƴiƴan yimɓe ɓen ka teddungal jiwi ko honno gollitirɗa ngu laamu ma ko ɗon mantotoɗa na laamu ngu laamu ngu na anji ko honɗum waɗuɗa kingari ma honɗum waɗɗa jawdi maɗe ko honɗum waɗɗa dambe maɗe ko honɗum waɗɗa leñol mangol an koko okkaɗa ko mantorta ɗum wiyete asfala sande bana adama no jaasa o iwa e woni neɗɗankaku yaagal o yaha e piyungu okka winna ko ɗum honno waɗɗa kaydi maɗe wona kaydi bana adama tukuru
Merci Justice Baylo Diallo. Merci Amadou Telemide, merci. Ongare kenenta barkiking no wona tawa wona e piiji ɗi okkalaɗi ko piiji ɗi Allah ƴetti jungo maɗen tigiri o wippiti ɗi kenen barkiking ko ɗon woni ka spiritualité ko jeelo hanki no jogi no hoolareji politique yaa ko ɗo woni ɓe tampinde hande ɓe changi hoolareji hiɓe ɓuttini ko jeelo hanki no jogi no hoolareji dewle yaa ko ɗum wonnoma tampinde Allah itti nden hoolare a fotike ka dewgal ko jelo jogino hanki hoolareji leyɗe voyage barki barkali hande Allah itti nden hoolare ɗon lontinirde hoolare gonga par ce que car religieux a yiyatade nan ko woni ko par ce que goɗɗo yima o yiɗa haala dans la spiritualité ko attotoɗa ekkitede ko fankugol jentagol dans le religieux ko attotoɗa ekkitede ko haalugol en wirawna ko tuma ɓe fotti noon e hunde nden ko nde woni kon ɓe oolo ko jeelo jogino hoolareji fi piiji suuɗiɗi les mystique piiji hawnayɗi tawi jaga ɗum fof ko fenade ɗum kadi ko artike ko barki hande moccowo sa fondi e makko anda sa fotti e mbilejo anda sa fottini e batinijo anda par ce que ala joni nomude hay goto golle makko ɗe yoni ko andine e oɗo ko donc neɗɗo yankiniɗo nga raɓɓiningol yewtere ko on neɗɗo landotoɗo ko honɗum mi waɗata ko mi okkaɗo. Voilà, ça c'est une personne qui est dans l'humilité, humble person. Kanko tuma kala Allah okkimo goɗɗum ko yo lando ko honɗum mi waɗata ko mi okkaɗo. Merci Roméo Mamadou. Merci Big Duman. Roméo Mamadou depuis l'Angola, merci. Voici l'un de nos clients. Pour nous certes le spirituel et le religieux. Si religieux okkama gandal, comme gando, non. Spiritualité ko honɗum mi waɗata ngal gandal. Si religieux okkama jawdi komi joma jawdi non andi o woni jawdi baba sa woni jawdi a fowtota a yidata e ɓe gure ma a ɗanotako a ɓuttinta koɗo woni bane adama waɗa jawdi ndin e place mayde e joni a woni jawdi ndar no wawɗa ina ɓe gure ma nde nda o yidata ino danki maki ndaki andama le spirituel no hayfi la spiritualité no hayfi parce que ko hore lawol wonɗa le religieux est très lourd ko nder hoggo c'est très lourd c'est très difficile no teddi ha ka tawata no a wata hay bouge ko ɗum de ɓe yaha sikkay ko fello ɓe rondi très très jeune. Parce que le religieux, c'est le contrôle, il veut tout contrôler. La spiritualité, c'est la liberté. C'est la liberté totale. Donc, mentor, bungir, ko waɗuɗa no gollitirɗa ko okkaɗa ko mais wona ko okkaɗa ko en yiyay bongira ɓe ngari ka ko honɗum waɗɗa fi ya woni labaɗo on ko waɗɗuɗoma on duwa mantade ka quoi
e mantora ɓe hay leño honɗum waɗuɗa ko golle on ɗum waɗɗa fi ya tawa e golle hay fus honɗum waɗɗa kono ko honno gollitirɗa ngari maake ko honno gollitirɗa leñol ma a lorru ka a nafu ngari makin a lorri rimɓe ɓen ka a nafu jawɗi ma ndin a lorri ka a nafu laamu ma ngu a lorri ka a nafu on nettuma goɗɗo famata donc ko lannoɗo yewtere men nge wiyay en arana joni solution ji ɗi aduna merci ma sœur Binta Hadimatu Mamoum Bensego merci aduna ko e laawol wonɗa ka wonata becoming something or somebody hiɗa e laawol si a salike wonugol ko duwaɗa wonde kon a wona joni ko a duwaka wonde ko ɗum wonma nawninde partage o life donc aranen noon solution ji ɗi mi annitina o nawna selli wona waajotoɗo boyi kadi ɗum ɗo no jam fiɓe ɓe ara ka page ɓe sikka ko waaju men jokki ɗo non min mi waajota ko hay e goto waajotoɗo ko ɗaɓɓowo ya feewi nafaron ɗum marcha feewi minen meɗen faami ka thérapie goɗɗo feewi wo ñande o jaɓi ko religieux jo sikkata goɗɗo jaɓay o jaɓali non minen meɗen faami ka thérapie goɗɗo fewnata goɗɗo na golle bane adama no ko ɗum waɗi annabaɓe gooto noddaka yo ara yottina yo goɗɗo feewi dal ɓe fo perte maɓɓe ko mission ɓe jonna si ɓe gayni mission maɓɓe on ɓe yeehi goɗɗo faami goɗɗo famal c'est pas leur affaire donc minen ɗo ko thérapie men waɗata hiɗa mari soñjaka dewgal ɗo ya yawde wirtoɗa e aduna on waɗu thérapie fi dewgal ɗa mari soñjaɗa ɓere jawɗi ɗo ya uppodirde e bonoji ɗi ñaame o ko endan ko musidal ko waɗu thérapie hiɗa naati e aventure hiɗa waɗa lampe gerto waɗu thérapie c'est tout hiɗa faala sertude e wondiɗo ma e dewgal ɗo ya sertude e makko waɗ thérapie no gasa ko an woni pervers a anda so serta hara ko sertigal yaltirgal moƴƴal hara na ya yaltu ɗon kadi ya nisa kala fiyakeji aduna Allah wi en janngu fi muɗum enen wi o ko ye ñembu nawna selli ko yeeyogal lekki ɓuuri ko ɓuuri woni ma ƴakkude ɓuuri woni ma ƴakkude docteur ɓe noon famata ko jokkumakoy haala ɓuuri si nder leydi ma ndu no laaɓi ƴiƴam maɗa laaɓa ƴiye maɗa laaɓa nawnare ala kam wona ko ari fof bombarɗa yedda siɗa nawni kadi tertu wigol miɗa nawni terto ɗin haalaji par ce que hakkille maɗa en faamay c'est fini fuu sa gaynta misal si titeki maɗen no nawni gite maɗen no selli si gite maɗen no nawni noppi maɗen no selli siɗa nawni ekkito sappagol nokkure nden mi sella e tettekki mi sella e koyngal sa yiiɗo yimɓe buyno halkoɗo ɓawɓe jonnede diagnostic maɓɓe on c'est-à-dire ko croyance ji maɓɓe ɗon ɓe tampinde a yeehi ka labtani docteur Diom waɗi diagnostic o inni yiɗa mari nawnare sukkar diabète mais ce n'est que des informations ko firandema nde won ma tampinde e diabète o ma e joni lanni fima non ɗum ɗon no ware ɓuuri nawnare nde a yeehi ka labtani docteur Diom waɗi diagnostic hiɗa mari sida hiɗa mari cancer hiɗa mari tension hypertension kala nawnare heewi ce n'est que des informations sur les papiers koko kanko o yii kon o haali siɗa faala daɗuɗe jaɓu tun ko haali ko yaha yiltitoɗa changea noone o faala wiwdema a changi neɗɗan ka ko yaaga no ñaamirta no no memminortoɗa no ɗanortoɗa no ko goɗɗum changi accutu wongol bane adama jaɓu ko haalanma kon hara jaɓali firugol firoji penaɗe o wiiɗa mari diabète ko sukkar on ɓanndu ɗum woni ala sunnude sukkar no woodi golleji ɗi watta ɗon no fuɗɗotoki sa sunnude ndu sunna ɓellere nden a hettike kono noon hannde kadi ko naata e clinique yalta e clinique no a feeti ko ɗum waray ma ko ɗum mon warde
onni to wi pertandi hey rowtiro dolle goyɗa ɗon ɗi dolle ɗe wona dolle ma cancer a changino naturel on ko fowno inon Allah wi ko ni wurirta inni no bana adama wi ko ni mi wurirta iɗa heewi tew produit chimique c'est tout donc ɓanndu ɗum hannde kadi watti fayude laawi ɗi créna hoore mum laawi go anticorps ji ma ɗin a sennidira hannde kadi ko woni nawna e ko wona nawna no woniri noon a sennidira giɗo e kañum kadi no duubadema ko duwama ñawndude kono no ñawindema revenu au naturel c'est fini hein may jon noon ƴetten solution ji men ni kon woni solution o merci notre grand sponsor Aliou Diallo Sow depuis Lisbonne kon ɗum woni ko hande tuma noon famata ɓay miɗa tañƴini buy e mon ɗo neeɓi ndargol o page ko hande tuma noon andata a fuɗɗike miijitorade ko aaden ɓenduɗo ko aaden spirituel par ce que argol ma ka page ɗo c'est pas du hasard adna ko fréquence c'est à dire ko fréquence numéro mo joguiɗa on ko ɗi radio ji captata donc si tu es sur cette page c'est pas du hasard no gasa tu fais le travaillement tu avais des questions a heɓani ko jaabo ɗum voilà Allah adda e o page ɗo pas c'est pas du hasard ko ɗum waɗi ka nawna selli y a pas de fan il y a des frères dans la spiritualité may ko honde tuma andata hiɗa a ɓendi a ɓeydike a woni bane adama a artiri ka neɗɗanka yaaga en ƴetta e ɗo sifaji seeɗa ko ñande fuɗɗiɗa lantade ɗi miijoji ma ɗi holareji an tigiri cadi ko tuma accuɗa hoolagol kala ko goɗɗo haalanma ko tuma fuɗɗiɗa c'est quand tu commences à questionner tout ko tuma fuɗɗiɗa ndaarde o ceernojo o pasteurjo o rabjo fuɗɗamo ndaarde moƴƴa ndaaramo moƴƴa fuɗɗoɗa yide business par ce que mi haalne diina no fanɗi jaɓowo diina wahinaka ko ɗo ɓay diina kam wahinama ko ɗum jama yimɓe ɓe watta ko jaɓowo diina kam ɓeyda ɗon seeɗa yaha yeeya par ce que kañum yeeyota on peut pas vendre la spiritualité yeeyota mais si ɓe ɓeydi ɗon seeɗa no yeeyo andi ɗum ɗon ko kamɓe jeyi jama jaɓowo ka ɗuyta goɗɗum nder ton yeeya jaɓuɓe ko wahinako wawata yeeyde ko ɗum gatta yimɓe ɓe jentoɓe yimɓe ɓe jaɓaɓe ɓen ɗon heɓata hinde ko ɓe heɓata darja gonga kongo yiɗa no yiɗi gonga min ɗo joni miɗa yiɗi gonga mais gongaji tawɗi fewta e an mi haalnon ɗon fewta fuɗɗo sumnude lam voilà la vérité c'est comme le soleil ñande fuɗɗiɗa questionde tout fuɗɗoɗa ndaara biro ma ɗi yewtereji ɗi ɓe yewta e ma ka téléphone wiɗani non ça prend pas ƴettata aray ko mande spiritualité ma o ino toon fuɗɗike ɓendude yaltiti non ko wayna kon tun no fanɗi jaɓowo ko ɗum waɗi si Allah wiye nga nder Qur'an ko ɓuri hewde maɓɓe ɓe gomɗinta si wona ɓe ɓeyday ɗon goɗɗum par ce que gomɗinal ngal tun no hayfi ɓenna e ko ɗum ɗo tun adna Moussa si o jonninoɓe wawi ɓennano ɗum ɗo tun non fanni ɓe ƴetten ɗa seeɗa ɓa yeeyotako si a takkallon goɗɗum yeeyotako ma ɗuyten ɗum ɗa ɗum ɗo de si ɓeyɗa nani ɗum ɗo andi ɗum ɗo on ɓe jawata ɗuyten ɗum ɗo nder ton ittu nder ton fottetake itte ɗum ɗon nder ton acce haalugol ɗum ɗon donc tuma fuɗɗa yide business
fuɗɗa yiide business fuɗɗi e ɓeydare may fuɗɗoɗa noon yiyande hesere ndeɗa ko yiyande kiɗɗe joni noon fuɗɗoɗa yiide yiyande hesere tuma yiyande ma nde fuɗɗi change ɓenta comme perception yiyande ta sikku min mo wonɗa darde ɗo ta sikku iɗa yiwde lan alalan yiwde ko hoore ma wonɗa yiwde misal siko aade moƴƴo nawna selli no moƴƴi andinami yiwɗa siko aade bonɗo nawna selli ko bonɗo nami wonɗa yiwde a yi ilan wo si tawi a jaɓi spiritualité firata hunde. C'est-à-dire, c'est vivre dans le présent, l'instant présent, sans firo ala ko yiɗa o ko yiɗa darde acca hunde nden nde fira hoore mayre miɗa andi kaari ko penare ko version makko andunoɗa ko ɗum buy ça fait pitié. Dans la spiritualité firo ala ko hunde nden firata hoore mayre a yi ɗum goɗɗo no fira no ñaawa ko religieux no sappo mo woni ala yitade kanko ala yitade lui n'existe pas. Ko tuma fuɗɗiɗa change de paradigme ngani ma nde andi dans la spiritualité ko nokkule ɗiɗi woni ka nder hoore c'est le subconscient et le conscient ngandi wowande e ngandi hakkilayde ko ɗum Qur'ana wiyata kam Qur'ana yewta e ŋaaga en inna afala taqilun na wonde walanoma yewtude kono mo andi na ka ngandi hakkilayde wonɗa kon non ngandi hakkilaydi ida suti nawna selli ko goɗɗo wonɗo wadde c'est-à-dire tu es conscient aɗa suti lan ɗo ko minni ko bani adama sutiɗa ɗo mo haalde tu es conscient kon ɗon ngandi wowani ko ton ekkitoɗa ka haala ka muynuɗa ka nanɗa ɗo miɗa yewtude ko ton ekkitiɗa ko ton programme ɗa ko ton ekkitiɗa welo ko ton ekkitiɗa ko ɗum waɗi sa fini bimbi a miijotota ko gosagol lootagol automatique awa ndin ngandi ɗon ko ndi wiyete ngandi programmation ko tuma wattuɗa yahude nder ton ƴewitoɗa ko won ton ko reprogrammation ko waɗnayma noon ɗum ɗo ko thérapie par ce que ɗo no luggi seeɗa tuma wattuɗa ƴettude ngandi hakkilayni ɗi yonnoɗa ngandi wowani ɗi yaha yaltina ton piwoy a fuɗɗike ɓendude wela noon fiide wela fi misal si minnima ɗo joni munnu gite maɗe munnuɗa boddi no ɓawo ma konko maƴata ɗon konko hulata ɗon konko moƴata ɗon ça c'est le subconscient fi honɗum ngandima wowandi no andi ko honɗum woni boddi no andi nambara boddi haysi boddi ala ɓawo ma ngandi kañum produit des produits chimiques des réactions biologiques ko honno si boddino ɗon ko honno duwaɗa wonirde pour te protéger ko ndin ngandi won ma tampinde ɗum ɗo heɓayɗa lette gaɓoro mi natayɗa ɗum no dewgal hanga simi nawni ko ndin ngandi won ma luubade ko ndin ngandi woɓɓe woni wiide ko jinna ko satan ko wasu ko ngandi ko mémoire ko mémoire wimmangi won ma luubade sono aɗa wiɗa andi ko ngandi hakkilayni ndi wiyayma nawna selli haali fi boddi kono boddi ala ɓawa ma kono anga jaɓata jantagol ndi c'est qu'on appelle la conscience sa yi goɗɗo waɗa masturbation ƴetta sabunde fijira hoore mum ko ndi ngandi ɗa ko ndi ngandi woni gollitirde
ndin ngaandi woni fenande ndi hooloto ndi sendira gonga fena na wala debonno ɗo gorko onno ɗo ni o mahi fuɗɗo ɗo nga woni sum o heddi hoore makko ko ndin ngaandi woni ma tampini religieux jon ko ndin ngaandi o programmata politique kon ko ndin ngaandi programmata ko ndin ɓe windata haa ndi timma ko ɗo e ɗo wawi wa fiirɗo goɗɗo yima waɗa sonkide ɗum waɗi si Allah inni afala taqilun no fiiri ala hakkil ina mari hakkil kono eɗa haqqilde mbotti ala ɓawa ma onon nawnoɓe nawnaje OCD PTSD trouble de personnalité iɗa hakkilde ene iɗa hakkilde huuɗe jokkama kono noon ɓayi kaka ngande wowande wuurɗa heeɓi golle donc iɗa hato jine ko wiyete kon thérapie ma nde a fuɗɗike ɓendude ko tuma fuɗɗiɗa yiwde faljireji ma ɗin an fuɗɗiɗa yiwde niwre ma nde sikkuɗa andi pervers narcissique yitota ko aduna buy e monno e dewle buy e monno e ɓengureji buy e mon biro mon ko pervers modi ma ɓengu ma ko pervers metti noon sifade mais c'est la réalité yitota ko aduna ñande fuɗɗiɗa yiwde yo dark side te côté obscur ténèbre nden ñande a fuɗɗike ɓendude wota habbo ha yaha ka laawol ka kaso wano nawna selli ta habbo ha waɗeɗa embargo ta habbo ha nawna si yiya aduna on ta habbo ɗum mi yiɗanama on tampere ta habbo ha nawna naata urgence fuɗɗoɗa dankade hoore ma ta habbo ɗum haray piiji buy boni e ma ta habbo ha o debbo o gorko halke waɗi lincere si fuɗɗoɗa yiwde réalité e gurdanɗa ko ɗum no woodi yimɓe ayneɓe ko soɓe no kaddole ke ɓaynana go manga e alajje on jooɗi kese ɓengo manga ko parfait yiitota ko aduna e lajji kura jonto Alpha Sall Mamadou Billo Diallo merci Dongare mande a fuɗɗike ɓendude ko tuma fuɗɗiɗa irritade boneji maɗi way ko min boni kono sa naniri ko ko way ɗum ɗo waɗi sa waɗano ɗum ɗo waɗata ko wayni mi heɓama laggine mi heɓama kaari mi naɗen ɗo mi nawnuno so faali taw way ko dewgal miɗa yiɗimo so faali taw si sofi a fuɗɗoto yiwde faljireji maɗi goto alawa tampinde kon tampinde hoore ma ko nden ñande noon fuɗɗotoɗa yurmede hoore ma tan yiɗa sukkude ɗo iɗa yurmede non iɗa yurmede woɓɓe goo mi ala yurminde hoore ma wondugol ema moƴƴanama ñamugo ñamiteji ɗi moƴƴanama jokkugol politique o moƴƴana aɗa sukkude ɗum ko yurmingol hoore ma Seni Bakary merci mande hiɗa a fuɗɗike ɓendude aɗa fuɗɗike famude thérapie ko tuma tawi a ɗoytiɗe ñawoje a ɗoyti ñawoje ɗe merci mon frère Mamadou Ledouma c'est un de nos clients aussi merci mon frère depuis je crois pe UK a ɗoytiɗe ñawoje ndaru no wawɗa a nanay nouvelle ka télé tum gun a fuɗɗike ñawde ayyey goɗɗo no watti goɗɗum tum gun ayyey goɗɗo no coiffi façon go tum gun ayyey nawna selli no mari teɗende tum ayyey no ñaawa tun no ñaawa no ñaawa ko mande ko ñaamowo huɗo ɓe yiyata no frappa yimɓe ko ɗum ɓe anditirta goɗɗo koko wiyaton bile koko wiyaton arnaqueur koko wiyaton moccoɓe kala none e bomɓe ɓe mari mande hoy ko ɓe yiyama ɓe anditire taw goɗɗo ima woɗa ñaawa kala ko nanuɗa an yiɗa ñaawa ko religieux gurda religieux wonɗa mo andi spiritualité ti observe a daara woni a taskoto woni ñawgol ala to piiji ɗin fuu no woodi ko waɗi no woodi ko wodani naa ko feeñi kon woni hunde nde
jagtorde yewtere men si hunde nden waɗi si goɗɗum yani e ma a ndaaray golle ko golluɗa e nder hunde nden. Misal do joni goɗɗo jamfi kam, goɗɗo wujjima, nawnaare heɓima, c'est à dire rôle mo juuɗa on nder ton gon ɗaɓɓitata na goɗɗum ko fi on ɗum ko fi ta si ɓayɗa andi artay kala neɗɗo si goɗɗum yani o ƴewitaaki gollal ngal o golli ha hunde nden woni ko nde woni ko nde artay kadi on ɗon o yalti ko wiyete ko victime. Andi victime no sikki mo waɗa imo wiya imo tooña imo janfa kono ko wonɗum o golli e nder ɗe tooñe ɗe woni wiide imo tooñe ɗe wiyata ɗum ka yiiɗa victime no wullat tum wonnon ma wullinde ko Allah wima aduna ko aljanna o innanima ga ko sawfay o innanima ga ko aljanna sa innama won ka laawol a inni a wonta ka laawol ka hoggoji wonta ka galleji wonta ka gayle yimɓe wonata mais to no wuli fi wata soñjo Allah inni won ka hoore laawol wona voyage o wiɗa non an ko hoɗo ko hoɗunde ko ɓe men wona ɗo ko ɗoen jeeyi ɗo watta sofa ɗogara ko ɗo wonɗen hattune hannde eɗen salmina sponsor ɓe amen ɓen fof ka hoore leydi ɗo nokku o ka wonɗon kala wonɓe soutende oɗo page. Merci mo Runa, merci Joué Baïlo, merci Mamadou Lelma, merci à tout le monde. Kala on me soutient de page nokku ka wonɗon. Merci Thierno Diallo depuis les États-Unis, ma chère Djenabou, merci beaucoup. Merci Fatou depuis la Belgique, ma chère. Merci Monsieur Salou depuis la France. Merci Monsieur Abdourahmane Pekos depuis la Hollande. Nokku ko wonɗo meɗen salmina o meɗen andita fi moɗon wontiran ɓe Libéria, wontiran ɓen Sierra Leone, wontiran ɓen Côte d'Ivoire, wontiran ɓen Angola, kala wonɓe soutende oɗo page, wontiran ɓen Sénégal. Ande nous sommes des frères de la spiritualité. Assalamu alaikum wa rahmatullah.